Ne alacağım? Sigara alacağım. Şarkısıydı. Yani bu kadar ünlü olması beni gururlandırıyor. Raja, dobrodošli u novi vlog. Ja sam pravila, ovo što ste vidjeli upravo su sirniki ukrajinski. Palo mi na pamet da ih napravim, da ih probam napraviti i ispali su. Ja, dođi reci kakvi su ispali. Šta je ispalo? Šta je ispalo? Ispali sirniki. Sirnike, odlično. Odlično, bogati. Znači, Burak je otišao do marketa jutros i vraća se i sad gleda mene kako se ja patim sa onim. I znači, ja mu vidim na faci, on razmišlja šta li sad eksperimentiše, ostaću gladan i tako to. Međutim, okus je ispao top. Ako ima među vama neka Ruskinja ili Ukrajinka sa kojom mogu da se posavjetujem vezano za izgled ovih kao, to su biti palačinci od sira, ima jako malo brašna u njima, znači jaje i sir najviše i sredina ostane onako dosta mekana, fadži, znači wow. Kod mene na kanalu imate vlog iz Ukrajine, iz Kijeva i imate onako, pokazivala sam šta smo jeli kao u Ukrajini taj video. Fantazija. Fantazija. Ja sad idem da se našminkam i snimat ću se dok se šminkam, to jest hoću da snimim za Reel tutorial, tako da ću da vas ostavim tu, a ja da snimam ovako, pa ćemo to na 3 dijela podijeliti. Danas je subota, došli su nam Burakovi. Mi ćemo sada kod Burakove nane da odemo da je posjetimo. I večeras idemo na rođendan od prijateljice, od Irem. Tako da smo večeras sa društvom. Ovaj vikend vlog šta će, kako će, vidjet ćemo. Ja kontam najvjerovatnije da ću sutra... Bio mi je haos jutros u kuhinji, zato vam nisam snimila recept. Ali i Mira je noćas imala temperaturu, tako da jutros kad smo ustali prvo je Burak odveo doktoru, ja dok sam se okupala, dok ovo, dok ono, sinoć sam kasno došla išla sam da volontiram, kasno došla kući, umorna, vamo tamo, tako da jutros ono promijenila posteljinu, okupala se, sve na te nane i iskreno da kažem, kamera mi nije bila ni na kraj pameti. Tako da, idemo sada da snimimo taj reel, idemo da posjetimo Burakovu nanu, najvjerojatnije ćemo zapravo piti kafu negdje vani s njom, pa mi idemo kod prijatelja. Poklon sam kupila, tako da je to riješeno i eto, to je to. To bi bilo to. Idemo se šminkati. Cool kız. Çok tatlısın. Bakayım, gülümse. Koja transformacija. Spremna sam
idemo da se uslikamo ovdje negdje blizu. To jest da mene Burak fotka jer sam sebi pravo lijepa i sviđa mi se kako sam se obukla. Isto kao da svi u Istanbulu voze isto auto sada. Algıda seçicilik o. Ali hatırlıyor musun? Kaşkay, beyaz Kaşkay. Beyaz Kaşkay varken herkes beyaz Kaşkay'ı sürekli onu. Hissediyordum. Da. Neydi abi şey? Pendik kur. Garden Planet sitesi. Dobije sam kosu navijala na ono, odmah se opustila jer sam je jutro sprala. Mašala kako je narasla, znači. Yarım saatte gidiliyor. Hayır, burada işte. Ne acıyor? Dokunma öyle. Gospođa ide s nama jer će svi poželjeli. Tako da idemo ljudi. Ja sam uspjela da snimim ovaj make-up look. Ja se nadam da će uspjeti i da će biti lijep klip za Instagram jer pokušavam da odradim ovo dugo. Ove sam naušnice uzela neki dan u Gizija Gate-u. Kada sam isprobavala neki njihov nakit. Pravo mi se sviđaju. Idemo prvo da se fotka. Miray, İrem, Halil. Halil. Alper. Sıra bende mi? Nasıl çözüyorsun hangisi yumuşak? Böyle. Dokunuyor. Dokunuyor. Bravo. Bak seni de kendinden bildiği için. Bak şimdi Burak'ı hiç sevmeyecek. Evet. Bravo. Nasıl çözeceğim hangisi? Bak o zaman işte al şunu açıkta bak. Açıkta oldu. Bu. Çek onu. Çek yavaşça. Çek. Ha? Bravo. Kesin benimle devrilecek. Sen de Miray. Hadi Sen de. Evet o çok zor. Miray bunu de Miray. Bunu dene. Çek bunu. Bravo. Histerik gülüşler. Yapacağız. Šta ćeš? Avokado. Avokado yapacaksın. Tamam. Bunu çıkart. Çıkartacağım. Bekle. Yarı sıra küçük. Şimdi bak sen böyle yaparsın. Ne yapman lazım biliyor musun? Aferin! Zna Miraj šta treba da radi sa avokadom, jel tako? Miraj zna. Limon ben koyacağım. Bakamazsana. Bakamazsana. Raja, dobro jutro! Dobro jutro! Mi pripremamo doručak. Mimi nam je ovdje pripremila avokado. Da vidim kako si pripremila avokado. Bravo! Yapamıyorum. A što? Ja sam i danas odlučila da pravim sirniki. Na Instagramu ću ostaviti recept jer snimam odavde. Međutim, uz sirniki sam odlučila da napravim i normalan obrok. Imamo goste sada na doručku. Dakle, tu je salata od peršun, nar, sjemenke bundeve, orah, grilovane masline, avokado i začini, bijeli sir za omlet. Tu su sirniki, dodat ću još neko voće i priliv na sirniki i to će biti to. Ben de yapamıyorum. Yapabilirsin aşkım. Hadi yap.
Koyalım. Yok. Desene ben alışkınım soğuk havaya. O da var. Yok yaşlanınca çok kötü oluyor. Biz karda dolaşıyordum gençken. Deniz kenarına karda gidiyordum artık. Ha, genelde ya da şey koyuyorlar evet. Klasično nedjeljno poslijepodne. Mi smo dočekovali, spremili sve i došli smo van Istanbula u neku kao selo sa konjima, farmu, eto tako nešto. Uglavnom malo da uzmemo zraka, da malo prošetamo, da se Mirajčica malo zabavi. Mirajčica nam je tu. Mimi! Mimi! Çok tatlısın ya. Oy 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 sen çok güzelsin. Nasıl hissediyor Zelina? Nasıl mutlu? Mayhoş oldu. Evet. Kendinden geçti. Çok valla. Böyle bana da büyük olanı verdiler böyle sakin. Devamlı kafasını bana sürtüyor böyle üstüne devamlı hoşuna gitti. Çok güzel değil mi? Seni seviyor hatta. Yavaş yavaş At yavaş. gibiyim ya o yüzden. Fazla kalabalık olmasın. Ay çok güzel böyle çok. Yumuş yumuş. Bakalım başka? Başka bakalım mı? Ay ben korkuyorum. Ha? Ne oldu? Korkma korkma. Ben tutayım seni. Tam babaya da ver. Şapka. Şimdi küçük bir şapka buluyoruz. Bakayım nasıl oluyor. Oluyor mu sana? Ya sen nasıl? Acıtmasın çocuğu. İyi mi? Pembe. Pembe mi var? Pembeyi tak. Tamam, pembeyi takalım. Beyazını yukarı çeker misin? Çok önde orada. Resimlerde ona çıkar. Tamam. Maksat kafası kirlenmesin diye bu ne zaten. Herkese aynı şapka. Evet o yok yok. küçük oldu. Uyuzu var, şeyi var. Küçük mü oldu? Hayır hayır Çok- tam oldu tamam. Çok Tamam, tamam. güzelsin. Çok yapıştı sana. Bak bakayım bana Miray bir. Vay pembeli. Pembe. Tekleri ver. Tekte abi alacak seni. Gel bakalım. Adın ne senin? Adın ne? Bilmiyor galiba adını. Zeynep belki sen çekmek istiyorsun. Evet. Aç bakalım ayağını. Oley. Hopala. Çok Bak sen bunu karıştan tutabilirsin. Olur mu? Abileri dinle Miray tamam mı? Abiler söyleyecek sana. Sen bindin mi daha önce atar? Bir defa. Güzel bir defa biniyorsun. Fotoğrafı da çek. Fotoğrafı da Sen kocaman abla oldun. Biraz çekingen. Ama Miray dedi. Ha dedi mi Miray diye? İstemiyor musun? El salladık size. Hadi gel sevelim onu.
Tekerleğe biraz sesini atmaya çalışıyor. Evet. Yapışmasın diye. Bak dikte duruyor üstünde, şey yapmıyor, üstüne yapışmıyor yani. Uçak pilotu olacağım. Kuş ol bakalım. Kuşlar nasıl kanatlarını çırpıyor? Kuş mu oldu uçak mı? Bakayım. Evet. Yani popoyla kendini dengede tutuyor üstüne. Daha yapalım. Nasıl yapıyorduk deveyi? Gösterelim. Nasıl deve yapıyorsun? Yap bakalım. Tamam, onlar bakmıyor. Sen öyle yap. Bakmıyoruz. Hadi yap. Ben göreyim. Hadi yap. İstemiyor musun? Tamam, istemiyorsan. Yap. Öpücük ver onu, sev onu. Saçından sevelim, gel. Yumuşak mı diye bakalım saçına. Senin fotoğrafları çeksin. Bak, Kara'nın arkadaşı var burada, gördün mü? Adı neymiş? Şimdi onlar uyuyor, bu uyumuş uyanmış. Da burada oynuyor. Salıncağa binemez, bu çok büyük. Yemeğini yemiş bak. Bakıyor. Gördün mü? Nasıl iniyoruz biliyor musun hatta? İki ayağımızı çıkartıyoruz. Ona kocaman bir sarılalım. Teşekkür edelim. Sarıl, gel beraber. Teşekkür ettik karamele. Şimdi sağ ayağımızı buradan kayarak iniyoruz. 1, 2, 3. Gel buradan da sevelim. Bak gel, sevelim onu. Çok güzel gezdirdin bizi karamel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bak o da ne güzel selam veriyor. Ay çok tatlı. Kapıyı çıkartmamı ister misin? Hadi gel çıkart. Yukarı bakar mısın şimdi? Yukarı. Bak o da sana bakıyor. Sen bunu aldığımız yeri hatırlıyor musun? Oraya koyabilirsin sen. Anlaştık mı? Devam etmek isterseniz paket alabilirsiniz. Esen Hanım'la Ebru Hanım var. Size yardımcı olacaklar. Ben bildirim. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Mimi nam je odradila čas jahanja i razmišljamo da je upišemo na časove. Obitelj ovdje obučavaju dječicu da budu džokeji. Preslatko. I mjesto je fenomenalno. Zove se Gölu, selo. I ovdje je rijeka i svašta nešto. Pogledajte ih, molim. Ayrılmayalım diyor yani anne baba evine gidelim. Bak bizim evde gördün mü? Sen de mi seveceksin? Çok güzel. Onun buradaki... Dur. Şimdi nereye? Döner yemeğe mi? İstanbul'da en güzel döner yemeği. AVM hangi AVM? Yani mutlu. AVM. Akasya abi. Akasya, Akasya süper. Kendini ver yani. Araba gelir, tüt tüt yapar. Tüt 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 tüt. Tüt tüt tüt. Göl nerede? Daha gelemiyormuşuz Anam. tek sefer. Paket almam gerekiyor. Bir daha gelemiyormuşuz derken. Ha, hatırlayacak mı? Teknik iş mi yapamıyorsun? Saçmalamış bu. Biz kullanıyorlar. Evet bir de dondurulmuş değil. Bu... Ama sen çok yandırıyorsun. Ja. Šta je to? Šta je to?
Daha çekiyor. Ama yine gelir yerim ben ya. Yedin mi her şeyi? Şunları da alabilir miyiz acaba? Ekipa, mi smo došli kući. Ja sam uzela da peglam. Kao što rekoh, ja sam uzela da peglam. Slušam Željka Samrđića iz nekog razloga već danima. Peglam Mirajčicine stvarčice. Mirajčica, nakon što završim peglanje, idem okupati Miraj i idemo leći. I to je to u biti za naš vikend vlog. Porodično prijateljski vikend vlog. Juče sa prijateljima, danas smo bili sa porodicom, hodali. Kao što ste vidjeli, ja nisam nešto puno danas ni snimala, ali vodili smo Mirajčicu da prvi put, na prvi čas jahanja ikada u njenom životu i toliko je predivno prošlo da nemam riječi bukvalno. Ona je toliko opuštena bila, kao da je profi u svemu tome, tako da baš sam bila sretna, baš smo bili svi sretni zajedno danas. Prelijepo jedno iskustvo. Iskreno da budem i čak i razmišljam da joj da je uključimo u časove, eto ako ništa jednom sedmično da je odvedemo da jaše. Predivno iskustvo. Čas za djecu traje oko pola sata. Jedan čas za djecu traje oko pola sata. U biti zašto je važno, to je zašto mi je bilo važno da ona malo proba, da krene i da se ne boji, zbog održavanja ravnoteže. U biti za ovih pola sata možda ste i vidjeli, za tih pola sata možda ste i vidjeli na klipovima danas da u biti je džokej koji je radio s njom, je u biti najviše radio na održavanju njene ravnoteže, na mahanju rukicama, na loptici okolo i slično. Mislim, fantastična ekipa i od srca preporuka, tako da ukoliko ste u Istanbulu, ukoliko živite ovdje, a želite nešto tako, od srca preporuka za cijelu ekipu u jahačkom klubu Gölü. Tako da to vam je to, ljudi moji. Ja evo ovo kad završim, nju ću da spremim za školicu i to će biti to. Sutra cijeli dan ću da montiram, imam dosta toga da namontiram i to je u biti to. Apsolutno ništa bitno ni zanimljivo. Ne znam, ona je toliko bila sretna danas, toliko je nekako baterije. Generalno ovaj vikend je bio totalno njen vikend i vodili smo je jeli zajedno i sa prijateljima i njih je poželjela. Inače, ona je zaljubljena u Burakovog druga Alpera, znači on njoj je volna tačka, tako da i on nju baš poželi, a i ona se raspameti kad njega vidi. Tako da baš smo uživali ovog vikenda. Od sutra novi poslovni momenti. Tako da od sutra u pogon opet.
Hvala vam puno što ste ostali sa mnom do kraja ovog videa. Vidimo se u narednom. Ukoliko niste pretplaćeni na kanal, molim vas da to uradite. Besplatno je, tako da vidimo se u narednom videu.